Good morning, Jesus. Mizoram State Pharmacy Council ngaya registered pharmacist kani hi damdoi lama ka video siam voi kha na turan ni boka damdoi na thodan side effect ti sang tele damdoi dang te ne na apple thiang lang te drug interactions om theite adverse drug reactions om theite atiang kha shriat chi ne ma shriat belu in ne ani lo ponin damdoi chu sang shriat belu nei chonin damdoi lama kan mi thiam pharmacist te in ron sing do nia mizo mi puiten damdoi chu chang kan shriat tu tam tak zinga pakhat chu damdoi a hianin brand name le generic name oma picture in muang hianin Pantavid DSR oma Pantofec DSR om heng Pantavid DSR le Pantofec DSR te hi a brand name te chuan ni company na a minga phote ani tin achunga hianin te in pantoprazole sodium tericoated domperidone sustained release capsules pahi hianin buanga khi a generic name adam doi ming tak chu ani doctor hena in hanin entera doctor chonin a brand name mangin damdoi chodon chewa amaro chu brand in ang khello po kha damdoi dora hanin lo om theya ma se ta han buai lo tu ani tin branded drugs le generic drugs oma achungzo ka in mu Pantavid DSR Pantofec DSR te hi branded drugs ania tin an hoizo ka hianin generic drugs kantar langa branded drugs le generic drugs hi nge nan lo da kan ti chuanin branded drugs hi amana tozo ka generic drugs hi amana tlomzo ani branded drugs hi amana tozo ka wangin a quality a thazo keren tina kha zona om theya generic drugs hi amana tlomzo ka a quality a chezok tina emni ti zona pom theya generic drugs hi amana tlomzo ka wangin a quality a chezok no mo a toizongin branded drugs tenen an na thodan engkim a pharmacodynamic le pharmacokinetic parameters in ang vek ani an siam dan process le drug excipients an tel ero chu mi na dang lam threat mai thai engwangin nge generic drugs hi branded drugs aina tlomzo kan ti chonin atlomzo ni mai ni te han devela branded drugs a hen siam tu company ten research development marketing le promotion tin an sum tam tak an senga hemi ba ka hianin drug patent siam nanin sum an seng boka he an sum seng zong hi mule da ya wangin branded drugs chu a to lo thei lo ani generic drugs tu drug patent a to phuna khanin drug manufacturer dang ten a generic version siam nan Food and Drug Administration application and theluda tisonin generic version of the branded drugs and siam tatrina company in generic drugs siam nan research development marketing le promotion ati ve to lo wangin generic drugs manhi branded drugs ain atonzo trin ani mizo nam tak ngai dana chuan generic drugs hi amana tlomzo ka wangin a quality branded drugs ti ain a chezo ti hi ania hi ngai dan diklo ani he video hi generic drugs fakna ani lawa mizo ngai dan diklo ti dik na mai ani branded drugs le generic drugs chung chang hi hana toi thei ang beri han soita ka soi kim lo na sa soi vaccine pon ni chung lawa namdoi chung cha shet bel du ni shrim ni choni ka soi dong han pharmacist te namdoi lama kan mi thiam te min ron shrin don ania tin zona nei tan comment section lama hanin min lo zok mai don nia